tak MNA party president namruna thu soi te kha mizo nationalism veitu ta na soi chi ni lo poisa an ma thu ni mai soi ka za Tuma thu soi kan lo mai chama ani fizu kan suan bo tu campaign thiam tu min ka khia thu soi lo mai chama Chairman le kan party president Zaum tak Kulal Sota senior congress leaders Zaum tak te party a azamul pui theitop chua congress party ta na thale zung seng thin te le voina party mu pui local khom song te nzawain chibai tan buk chewa voin hun thatak mai Friday political session mang thei tura pathian khongai na kan chang hi pathian ne na lom thu ka soya chuti rual zon he hun buat sai tu program te duang tu political session in charge te he hun ruam na siam tu da chunga po lom thu ka soi bokani Congress Bhavan Golden Hall a hiam voi thum thu ka soi na tur ani ta a alomam ka tile maya kadin masak ber chu kumsang ni le pakua khan MPF headquarters campaigner kanina angin sang ni pariat in thana congress sarkar thar in siam chho lima khan sang ni pakua a thu karon soito a kan party senior za kai puchang ku ma pheichuan ka thu soi zo a nang chu a work order pot thazong in thui soi velo top mai a min tia karon din voi ni na chu sang ni le som palia khan sang ni som pathum in thana sarkar da congress party nan siam le khan sang ni som palia synod revival speaker kani na so la changin thu soi turin som kani le a karon ding le a voi in ro hi chu katan hian a hlubik zualin ka sia a congress party member ningatin golden hall political session a hun kan mang thei tur hi kalom tak zeta tem katan a hlut le zual em na chu political party a member ningai reng lo ming pengai reng lo kha sang ni som ni a October ni som palia ZPM party ka zoma the chuan politics active politics a hian kumthum vel or chau kan la ve a party office a political session a hian thu kala soi ngai nia lova helaya congress party golden hall a political session a thu soina hun thatak mai voina kan chang hi kalom tak zet ane soidu ka nga le maya minute somthum pel lo ram ka du boxia minute somthum ka lo pel pal deu lo ani point pu chairman men siat thiam kan be seya engpo ni sela kan visual puital chu kan soiman tura ngai ta ila ama sain thuma ang dewa han soi masak kan du chu congress party a hian mi thar ni in mani loka karon lut ve chau ani a reilo te chau kala om chung hian thil ro pui tak congress party chung zia mu chua kanaya party pui nge chu in kianga om athamuan tha ka mi thar zok te min kuang kwa in thiam le maya athamuan thak tak zitin ka hria a
min ti tlang nel thiamin nei tu thin lung pulo thei lo turin min kuang kwa thiam tlat mai te hi party puisia nin ka hria a ei kan president zon takulal sota ho hian congress party hian midang beile midang soi chiat na hun hi nei vak lo nin ka hria a voina po hian chu tiang lam chu kei po in hun ka nei lowa ka ngaya amma ero chu han soilan shram kan du chu party dang nen ka khai khina ti na lam ni lovin congress party administration chat zia le discipline chat zia hi tun hun rei lo te ka lo om chung po hian fia takin ka mu hana atakin chung chu karon chen man ani party puiti taka structure het tak aneya engkim mai hi kalphung fel tak nein dan ngai poimo na nuaya dan ang thap zela in kai hruaina in thila kala achong chak chak a auring ring thui na kal velo ti lai te po hi luk khop mai ho tu te thu in ngai chang thiam le maya ho tu te nial kal zong le beilet zong am halak na mu tu rom velo te hi thamuan tha katia in hun rei lo te ka lo tel ve chhum hian in eat sik na emo in hupur na emo tel mia lova mi thar zok te min lo welcome thei hi a thamuan thak tak zetin ka ya in lungrual na le tho ho na tha hi amunam katia in pek na tak zet ne na in han che sung mai chin te hi Mizoram tan hian alule in ka hria ani thumha kan nei ta du a heti hian han soi chan don ta ila voila hian ka ngai poimo em chu pathian thu ne na in mila ram kai suai na hene kumsang ni le pariat khan MPF headquarters campaigner kan i lai khan MLA general election dona zonet cable TV political sermon soi turin minti Babylon politics le Jerusalem politics ti chungchan ka soya voila hian chu thu chu toi te han thual don le ka du ani he zoram chan chuak tur hian Babylon politics ni lavin Nebuchadnezzar politics ni lavin Jerusalem politics lal davida political system angkha kan mamo ani chuta chun kan ramdam na tur hi omani ti ka soinon du ani Daniel le khabu bung li chang som ni pakwa le chang som thum kan en chuan thasom le than ni to pa chuan Babylon lal in chunga lal chu aveya lal chuan he Babylon ro pui hi keima chak na nge ya lal chen na muna tan le karau pui moi na tura kasiam chuan ni lovem ni ti na soya ti kan buani chu chiang viau mai Babylon politics a chuan Nebuchadnezzar ideology a chuan pathian lamalang phalo ma nimishing theina le ma nimishing chakna mishing thiam na a theina zo ma chuan na kan mua pathian thu alal phak lo na nun ram kha chiang takin lo lang ani chuti line chronicles pakhat na bungsom ni pakwa chang som pakhat kan enero chuan lal davida khan eng tin nge soi kha olal pa ro pui na te thil ti thei na te choi moi na te ne na te lal na te hi ita ania leile van zong hi ita ani sia olal pa ram chu ita ania mi zong chung lung bereni atilai mai ni Davida ideology Jerusalem politics sa chuan mi hing chak na le theina ma chuan na lang velo wa lalpa ro puina hlana lalpa in rata lalpa rin chana lalpa ne lo chuan eng mani lo ti chianga sumi akal na chu khove la ram ro puita
David's kingdom lo din suana khani tlat chuwang chan he kan zoram dam na tur po hian Babylon politics ni lovin Jerusalem politics zo Nebuchadnezzar ideology ni lovin David ideology zo hi kan mamo chuani puwana nena kan interview YouTube lam lo chuaka khan party office pathian thu ziak tar chungchang kha ka soilanga ei geni congress party a chuan amosa bunga chang som ni pali ro re la dik chu lui angin luang sela fel na chu lui pui ka ngai lawin luang ro se ti gan tar kul mai a ZPM party office a chuan tar ani velo di kha ka soya an hota maya min vom zui na ang reng khopa chuti taka veide chona man tar se ni weilon temin tia chuti taka vei chona nga tinge ZPM kum thum deu tho am chung kha na tar si lo temin tia party office a mi mal du dan da na thil ti the ni lo si ai chu party a tel chin chuan kan ke vek chuwang chun ZPM party office a khan pathian thu chang in na tar ani ngei theinan khan ZPM general headquarters tong tribal khan deal na kan khen thap chu ka soi kai man lawa kan interview khan kan soi kai luk dua nia chan chin chama thai siak bung ruk chang som iram lo theng ro se ti tar ni se kan dua tong trai pol khan ti chuan ni som ni paruk march sang ni som ni pani nikum march a dei to khan ani chu ni som ni paruk inrin ni som ni chonudar ni a committee kan le chong trai polin bumaro te ina chuta kan committee a chuan kan meeting a chuan ZPM president nena chong trai pol mingin ngin na thenila deal na siamila mathai bung ruk chang som iram lo theng ro se ti hi party office a tar ve ni ro se ti hi idilang tin kan pasa minute ziak tu po kania a deal na po so bot sai tu kania ZPM party president ne na po chon ka thelu thap nge ya elected OB meeting la po an ngai tu nge ni chuan ka hria am mai ero chu ka lo chuan ni theng khan tar ani tat lo pathian thu alen lo na muna hian pathian khongai na zar rong bol ve tok tok thin mi chak lo hi ka leng bik lo ani chu ni zo ama chuan ZPM party office a hian Zakaria bungli changruk sakna ni lovin thil ti theina ni lovin ka tharau zo kin le ti kha anta thin ni nan soya ka tel ve ma thilania amai ro chun soi ka hriat dan chuan tu te emo in AZNPA ma yan ten pot thada yan ti abak chu tar le om ta lovani mel khop mai a chu lam chu thu ran ni ta sela a pathian du dana ram siam thatur chuan Babylon politics ni lovin Nebuchadnezzar ideology ni lovin Jerusalem politics Davida ideology zokhi zoram hian kandam natan pathian du dana kan ram siam thaturin kan mamo ani apani na chuan kan sa khuwa a himangai lom lunia khan toy tein ka soya voin hian tlema han zen thuk deu fet ka du ani Hindutva movement hi bidi kan zirlai sang ni le paruka Hindu philosophy kan han zir velai chang to khan ka em le ka lo do dal chau ve ani ngara Hindu ram din thar le na hi tun nai thil mai ani lova sang ni le pariata khan kum som pangalai kalta khan ani chu pi baby la ram siam en khan nun Krista chanela ka interview wa chu chuan Hindutva movement chungchang hi kalau soi ve chiam to a BJP lo lian chho tu te po hi ka hriat thiam ang khan kalau soi lok ve nek to ani sang ni pasari changa sang ni pakua inkara MPF headquarters campaigner kani chum po khan political sermon kan soi pa in he Hindutva movement laka invenatur awareness campaign hi ka phakang tok tokin kalotlan pui ve thina
tuần car bul lama West Pailing lam kan suk sin po khan kong zo ma zan chia ni som ni polizana po khan West Pailing a kan in pol khom na a party mi te toy te chuan kan soilang le ram boka zen thuk de ulek kan du la ya oma hindulal chum kwa ami Gautama Siddhartha Gautama Buddha ti nita akha Lumbini Gardena Kapila Vastua lali suapian makum sanga vela khana lo pianga ti chuan lal ina cheng ina sailia na dat na khelawa thi na khelawa re thei na khelawa khovel har sat na engma repak lovin hindulal ina akhosani nema se lo puiting chawa pon lama anwa chua khan damlo amua kuddo amua mire thei amua mithi amua khovel hi se om na te thi na te nat na te omani te re thiam chi a anuna quest anei ta zona nei ta ni heng song song top nuwa hian enge om tia boitlat chu anun zo na chu chan na motorin hindu pui thiam chi sang sang apan kuala ram noya pu ko khosa hermit ho ang chi te po apan na sa ani nima se anun zo na chan na bu zo lawa a beidong a kir le lama bot gaya a body thing noi people thing noya chut lain en na kamuta atia avar hokani var po na nei ni chu chuta chuan sa kho chi thar hindu sa kho kal peng pakhat buddhist sa kho hi alodin chuak ta ani a chu buddhist sa kho chalo lian chho zela india ram hiron lata duai maya hindu sa kho kharon lu alan chho ta ni anu kum za thum vela lo ral le chuan BC zani bor chawa chuan India ram lal ro pui Asok the Great Asok ro pui de po kha Buddhist sa khobia an lo ni dai to mai helaya Guwahati ya khu a home kingdoms hulai lal ram song song po khu Buddhist lal ram ni in hu ta Kamakhya temple Guwahati mi de po khu atlu chevek to ani tuna Hindu nation khovel om chun Nepal ram de po hi Gautama pian na Ramaniya sutiang ang chuan Buddhist sa kuelem zo to a Nepal rama te chuan Hindu temple te chu an mandir te chu aruak hei huaya milim pathian te chu atlu mai to ani sutiang chuan Buddhist sa kuayan India ram aluak hatta ni sutiang din muna ding chho chuan India ram chu Hindu sa ku atlu che chho tan ta a chu Hindu sa ku lu chia ron kai har tur chuan lal iswa lo pian nu kum zasari somnga edi vela khan Hindu pui thiam pakhat India simlama tangin Shankaracharya alo chuak ta ni Shankaracharya chuan Advaita philosophy aron champion pui ta a Advaita ti chu Advaita ti poin soila adik zong mai ta Sanskrit lama tang chuan Advaita philosophy a chuan a omsia bera chu asap tong chuan not true no second same single tina ang dewa nila monotheism tita nena inang lek ani missing atman le pathian brahman chu pum khatani pakhatani ti kharo naw puita pathian le missing pum khatani zia chu philosophy mang chuan India ramaron kap eng ta chu Hindu pui thiam chuan ta India sima changin Kashmir thengina fang chowa India mar saklama Guwahati thengina ron du ta Nepal ramalu chowa chunga fan kuala zong zonga chuan Hindu sa khuwa aron din thar chole a Hindu temple te tuai thar alo ni chole ta a Guwahati ya Kamakhya temple te po hi din thar ani le na ni ya chu Shankaracharya malang na kaltang chuan Nepal rampoi tun thengin Hindu nation alo na ne ta ani chuan India ram kal chho zela chuan sap ho ten min kolnai chung khan sap ho om na noi kalom chung te khan Hindu movement hi chu na takina kal theilo am mai lo chukum zabi som ni na aroin her chowa sap ho min op na an dal chho tiela kong anin hon zau chho khan sang ha za ko som ni le panga RSS arom ding ta a ti chuan sang ha za ko som nga pakhata Jansang party arom ding le ta a ti chuan sang kha za ko som rukpalia VHP aron ding le a Jansang party chu ti to po omin sang za ko som sari pasaria IO2 Janata party aron ding le ta a
de chuan chu ayan na sa zo ka Hindu sakwa promote tur Hindu sakwa ron vor chho tura political party tharon din le in BJP party sanga ko somriata aron din ta BJP tharui ti chak turin filfia ka chepol basrang dal hi sanga ko somriat palia aron din chole ta ani Modi sarkar na nuaya phei chuan anvung chho ta le maya Manipura kan chen oma chu BJP malak na BJP sarkar na ina Hindu sakhuwa nasa taka choi ka na tumzia chu chiang takin kan muta ani hi Hindutva movement hian amalak dan pakhat chu Hinduization of Christianity ani hei hi India ram Christian ten kan man thiam lawang ti lawam le in ka pia Christian na ve Hindunize an tum tlat mai ni chumi tanan man poi mo em pakhatan man chu avatara ania avatara chu incarnation of God khani maya pathian te pi te ni chu pi pui na lovin God's ka pathian te anron in puan na ro incarnate na hi soma omanti Hindu philosophy yan tenth avatara oma pakua hi chu atheng vek to asom na kan kha kan ti china chu tun na ya hian Ramakrishna mission noya malak na te Hindutva movement noya malak na te hian chu avatara som na tenth avatara chu Isu Kristan hin ti tatat mai ni di chuan conversion ngai to lawa baptisma cha ngai to lawa Christian in pe khe ngai to lawa Hindu pa ni chung khan apathian te jinga pakhata Isua abethei ta ni chu tiang so non koi herle tatlat maya hei Christian ten kan dole thiam kan invent thiam ngai le don nin ka sia ka thil ton pakhat ka soilang do sang ni le porukhan Barak mission field mission exposure in kan kalabidi kan zir lai khan Kulai Karimganj Bora country and Tekal Khan, Til Pahat Magdek Mayantonga, Bengali Tangval Pahat, missionary house Zinga Kum Sarivel, Talto, Zui Mai, Christian te Inkom na Potel Vevet, Baptisma Changdu Lek Silo, Christian Apoin Pedu Chuang Nialo, Masetu MC ka, Anaya, Jusuk Silcharahan ka Kom Chiang ta, Enge tu MC in Pek Dulo. In convert do silo and I think baptism mai chan do silo tia kan so chuan chu tiang ti khera ngai le ne ka pathian singa pakhata Isu ka be mai lo ati ol sam ta et mai ni chu zirti ro chu khoi chang ngai siat ka tia Ramakrishna mission do ya chang ni Mizoram hian Ramakrishna mission establishment hi khoi ange kan nei aru khian kan nei cheu to ania Chuwang chuan he kan zoram ngei po hi he Hindu movement laka hian ahim film thei kherlo mai thei chutiang chu kan din munan imek lain Hindutva movement manro pui ber pakhat BJP sarkar chuan India marchaka sarkar na chanvek emo sarkar na siam to jinga tel kham dan emo azong rangar tamai sia chutiang ang movement kara chuan Indian secularism chu ti borbana ni meka Sanga sa kosam sari paruka Kongres sarkar lai ngeya Indian Constitution preamble da lu secularism sa ko zalen na 42nd Amendment of the Constitution mga lauda lu thap to ka tuna hiyan BJP sarkar kan son mek chuan palzutin Hindu Rashtra din tumzongin ma aron latabuan buan maya kan secularism chu soi chiatin ti mai ngokin ti borbanin au mektani India ram mun sang sanga Christian te ti du da na le nek chep na alwar ema Christian biak in soi sak le Christian te ngei po kut thak le pilum hial kan tok mol ta ani Manipur thil theng po hi ethnic cleansing tia soi ani rol hian Christian ti du da na Christian persecution ani hi hairwala ni lo aphena tatani biak in khatizat kha hal ani heng song phena hian ombreng chu Hindutva le BJP sarkar hi akai kuang ani ta chuan kan sa khuana him tur le BJP le atho pui asangoi zon pui te zong thahui chat tur hiam BJP ne na in pierson nei vereng reng lo Christian pachal Alan Octavian Hill matena
Sanghazari Songriat Le Panga and Lodin, Indian National Congress Hian, Mizoram Mainelavin, India Ramahian, Rorel na Achanle Angayani. Kalpungdik Sorkar Cha, Congress Sorkar Hi, Kanmamo Takchu, Anita, Anik. Apatumna Chuan, Ramle Namhar Tharna, Kanmamo. Ramley lung achan bel to lava missing kan pung zel sia chuti lai kara Indian Parliament session nei me ka chuan Forest Conservation Act 1982 adoi bau turin Forest Conservation Amendment Bill 2023 an phara an pass tarup mai bok sia keini ram ang international border ina ahwal khong de veka hian dan mangchia ka ti mai he dan an pass hi international border atanga te kilometer za chung kha central lamina an thu nei na an man theina ni don chuan Mizoram a hian aram leilung faten chan kan vanei claim sot don em samphai lama tangin non te se tlabung lama tangin non te boxen potton se kilometer za ve kha a chuang atle muta chuwa chuan he dan hi dan mangchia ka ti maya kan ram chunga thu nei na kan nei to mang don tlat lo Centralinan du dan in hedan mangchia manghian min sop kual mai don ni lang tlata chutia ang din munjukan lut mekta geopolitics a kan chan har angai tak zetta kan kom thang lapa loka Bangladesh rama oma khowela mishing tamlama pariat nani ram angin chuti lai chuan mishing bit zonga phei chuan ram angin pakhat nani to Bangladesh aya mishing bit zonga chu city state vek an ni Macau te Monaco te Singapore te Hong Kong te ni amai ro chu aram ang jon Bangladesh khowela mishing bit perna ne mek to chuti line global warming awangin vura lo tui fin ria chi basang zela Bangladesh ram ku Indian Ocean ku nakin lo ka jon aram zat ve deu thoku tuin hoya chim pil don chuti huna jon mishing bit lutuk square kilometer khata sang khat le ti mishing om khu khoyang en kalta ka an kom thanga hian an wak dar don chiang lutuk Khowela sa kuana wanga nam kol sen berle du cheber kan tiange Khowela sa kuana wanga nam kol sen berle poisak nei lo ber muslim ho hian minon hual tuau don reilo te a chawang chuan chimral kan ni ma hian ramle nam har tharna kan ram hian avamo tak em geopolitics a kan harangai kan ti kha chuti line kan rama kan boi pui ber jat huwa ka sumlut nat na ani nasatakin min run mek henga changten kan har chuwa tul em sam jiak tu jon sam som ni pali chang thum chang lia lalpa tla tunge chawanga amun thiang lima tunge dingang kut fai le thinlung thiang lim ne ya aril rueng ma lo mai lama da ngai lo wa bum tu ma che sam ngai lo mi chuti lalpa tla nga ding tla thinlung thiang lim kut fai bum tu ma che cham ngai lo mi kan ni ngam awa chul ta em sumu na le corruption a hian ka filim do na ni ka filim nge yang ti tat nam ten kan ram hi an kai chhoya ai ta lalpa tlanga ding tla ni tur hiam pathiam du dan zui chunga kan ram kan siam thatangai ram ro rel na adik lo chuan ramatlu chechin lali suwa zirtin lai mu khaman ni hang ka soilang thua ka he khowela pathian lal ram din ani kan ti ni kha voina hen toy te kan bel le sok du chu lali suwa krista khowela local hi nakina van ram kan kalnan ngor ringot ani lo kan tharau chan chua ringot hi a mission a fulfill na ni lo he khowel siam thathi lali suwa local chanani pa pathian fa pamal nei chun meu thi khop hia lin khowel siam thaturin khowel hi aron luchil ania chu kan lo lim puyetan mai aningot lawa lima chalawe ka ti na ni lawin kan lo lam puyetan remote aron thilawa lama chalo ka ti lo he po kalam chin tho ko khana rong bol chan vo kan lo chel theina tan lal i sui khowela aron thi aningot lo chan vo da chu kan chelang chu kan in lak tharau mi na tan lali suai roin pe ni ngot lo tharau mi kha thalo ti na ni lovin
Amen hallelujah ti kan lo awa amen hallelujah kan lo pek theina tan lali suayan khovel ron lu chila ni ngot lo he khovel dam nan pathian du dana he khovel hi siam chat alo ni theinan pathian ram he khovela then theinan kristal ram din ani theinan lali suayan khovel hi thi chil rapin aron lu chil ani zo chuti lai chuan kai ni Christian sa khuate inhum himna secularism vong tlat tu party de hian party chen khatina development remote an machuan lai hian chuti ma kal ve tur chu kan ni in ka khelo just for the namesake of development hian kan Christian nahi kan lia bawang ti ka law Christian nahi kan tar chuak reng tur ni tlat Congress party karon pen lu chat chan po hi thil dang sung sung aya sa khozalen na ta poi mo tlak party ni fa development ti chongkam ngai zon om tak mang mathe amang hiam Christian nei kan lia bo so wang ti ka lawani development chu chai kan tumber pakhat po ani turania party tin hian development chu kan zuar cheu mai amma ero chu development ngor khakan mamo berani lo sustainable development ani turani anti ami thiam ten ami sing cheng te poya khoi turani lo wa environment khoi che turani lo wa chu tiang khat yang anti dik vek pakhat soibel kadu sustainable development tak nei tur chuan secularism abo che turani lo chu so poi mo ani Sako zalen na ati borbang turan ilawa. Mizoram Christian na mga paychuan sustainable development and dear turchuan Christian na at develop turan ni. Iswa Kristale alarma develop tel turan ni. Susungay tat. Chutiang ang politics chu kan kalpui chuan kan ramle nam hi haranga dam na tak kan theng thayang. Ni Mizoram tara masona tuantling nei thei dur chuan sa khuana develop tel Christian na develop tel sustainable development hi congress kar hian akal pui anga yani chu atop na tan chuan ti to mai te am una hian mitam takin kan mi thiam ten sleeping giant tin congress party hin soya palian muhil ani amur phuni sleeping lion te ponti sakai bak nei muhil Mayro sutuna India ram politics din mun kan siya central ram politics tite daan kan ensuan Ragaji Rahul Gandhi makhway na Congress party chu palian mo hi sleeping giant chu sleeping lion chu aron tho chuak apen chan le tame kan hi chuta chuan India ram dam turin maron la chho mek ta ti kan siya NDA bo beta lethal turin India in hom khom parte somni paruk chu rointel khomin malampanin ankal tamuk mukmai nakum sang ni somni pali Lok Sabha in than puya hian in thana so me chuan central huan Indian National Congress hian afong cancel le don ti chiam chu palian muhil thome chu Una hian malampani na kalme kani Mizoram po Miklin lalpat lang ating tlak kut file hin lung thiang lim nei kan president zom tak pulal so ta makhoi na nuaya chat lo thailo na bom mangin congress party chu atho chuak tamek zela chang puina election manifesto number 1 policy chaem mai nen chak takin malampanin atlan ruak ta ani lungrual na le chan ho na cha nan mamota lungrual na le chan ho na cha ne na ke kan pen chuan congress party hian komin kum top in than puya hian ne na kan chang theyang ti chiang til lui deuh ka pakhat ka soidu sanga sa ko sam ko pa kwa khan Champions League final an khela Bayern Munich German club le Manchester United England club khan a full time a minute som kwan khel chung chuan Bayern Munich an chak jok champion mai tur ani to injury time minute nga le kan khel bela
full time zone no injury time minute nga le kan khel bela Manchester United khan thatha hau lo in thei topin last minute kheng nan beya an si phuran rulet mai ne ruin sian phur le ta achak lo zo khan chak dai chu ta chuan thuruk in phu mom keini Congress party po hian last minute khenga tho na chane in lungrual ane thatha hau lo kan be tat chuan kuminin kan pui lo om tura po hian champion no moi kan joy khani MT na man lai de wa kan ngai mai the Congress man lai til soinan tia ma se atun lai le mek to nia sanga za ko som ko pa ko dai khani amai ro chu last minute thlenga thatha lo wa be fat tu ten championship an chang tat mai ni so wang song khan thil tam tak min zir tir thein ka ria chanem ngai na le impact na ne na atop thlenga kan be ero nga ya Alexander the Greek lalro pui kha Macedonia lal kha enga tinge khovel ne khovel ti mayan khati hun lai khovel kha India ram thengin lalpora saporam ne ani enga tinge asipayan tam zo poni lova ral thuam nei thazok poni lo sakoran bang India lalpora sa jon sai ten mangania sai le sakor hanin be chu ain thau don tu ti chiang nang ma se pora sa le si paite tam zo kharan ne tlat lo enga cham thuruk pakhat de om historian gania history le khabu ka chiang Alexander si paite fe hi sei zo kani anti an fe sei zo ram dang si paiten an feiken ain Greek si paite feiken kha a sei zo klat maya Indo na mualan hanin chun khan fei toi zo ki na va chun phak lo lain fei sei zo chuan thin nu na vit lum patlat kan party po hian fei sei zo kan mamo impact na fei sei zo chanem ngai na fei sei zo ti tak zet na fei sei zo in lung rual na fei sei zo bei lo no thei top chuan na fei sei zo chung fei sei zo ral thom nen chuan kan mabak in than pui kan ma chon chuan Congress party hi pathian le ni pui de zara Mizoram ai hena sarkar le nge yang ti hi ka be sei tlat ani pathian in kan ram le nam le Congress party mal som se ro se kalome we remember mai ter ka tiang sia gan bai chuan sarkar sia gan no ba thata the ni lo kuna toi to si chu wangin akar le lo om tur te le pekti kan hun nei chun an ni poi do chu wangin tu na gan ngai kha poi mo taman India ram politic lai ril aram soya kan sa ko zalen na Christian te नेचे पगन उन्ना ही जोरम पॉलिटिका जन दूनम थिल पोई मोलो तुकने एमी गन सोई थिया मंगाया ए मुन तका खतियांगा छूट चुंगा गन सोई चुआन गन को रन रोई तु देले गन पास्टर दे अन मंग ततनिया ए साखुत ए मणिपुर इनरन नुई से आयन इंडिया रमा क्रिश्चियन ते दी दूंदा मस सब्जेन जा कचेरा नमेन लविन यूपी ते मध्य प्रदेश अतेन लो तिदुदा तत लाइन खामो अतम जिया थकत सुम तिदुदा न तोर आ नंबर दे नो जिया का खतियं गाने ए पास्टर पखदिन मिरन फोन लो मगा खिर खिर माया पोई मोति मस समया ए जुतियं जुआन इंडिया रम पॉलिटिका हन दुना पोई मोति उना साको जले नले kan independent constitutional body ho ra bena satria ni jana pastor miron phone son supreme court him lo faces ko dang sung sung point sanam to lo ni ni election commission tela an thu nam da boxia aram tieni pastor pakhat kha presbyterian pastor pension khatiang ka anri ruan itaya su ma ke ni ayen hela mana nai to thu ga tu na gan thu ngai tha kha atra khop mai thil poi mo tak kan ngai tha ni ngalong khop mai ti chuan zai turin ni china kan song zo lal thang dia na kha kan som le ba
chumi zo chuan kan program kan ti to panga chu poimo deuh te kan president le kan ho tu dang ten an nei ni lo chuan thingpui inin a zui dawn nia tuna zo lal thang liana zai min oi turin som le teng It's
political system when we to lấy tổ ta thiên quyền mình xem trần mega du ti na hum mà ni buru mi te bia cái tur ko bia na hum em này đâu Isang